lokulo linendlala lembi egameni likaJesu. Ngenxa nawuta nombuso egameni likaJesu. Kusekudleni, kusendlini yembewu egameni likaJesu. Kumele Kristu asebenze in your life. Matthew 4 verse 18 to 20 egameni likaJesu. Hallelujah. Nawufuna ukuba umlandeli waJesu egameni likaJesu, kunetinto lokumele utende egameni likaJesu. Uyabona uNkulunkulu ukuthi somlandzela ngenyama, uyabona uNkulunkulu ukuthi somlandzela ngetinsebenzi temlomo. Ufuna wena namhlemini uyakhonga etinsebenzi temlomo, ufuna uphele nombuso egameni likaJesu. Ngoba lapho umbuso kunekudla egameni likaJesu. Hallelujah. 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 Matthew chapter 4 verse 18 to 20 egameni likaJesu. Matthew chapter 4 verse number 18. Sihloko sithi Jesu uphinda abadweni labantu. Jesu wasehamba ngaselwandle laseGalile wabona tilapani letimbili letadibadweni. Simoni labethiwa nguPetro na-Andrea unabani babedweba tinhlanzi ngelinetha. Jesu wathi kubo, ngilandelele. Ngizawunenda abadweni bebanzi. Bashiya imanetha abo masinyane bamlandzela. Hallelujah. Uyakhuluma uNkulunkulu egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Abesahamba ngaselwandle laseGalile wabona tilapani letimbili letadibadweni. Simoni lebethiwa nguPetro na-Andrea umnakabo egameni likaJesu lebebadweba tinhlanzi ngelinetha. Hallelujah. Nahle mina uNkulunkulu uthelekile eBhethani egameni likaJesu. Ufuna bo-Andrea, ufuna bo-Simon Petro egameni likaJesu ukuthi bamlandzele egameni likaJesu. Nendeka nawe ubu-Andrea wanamuhla egameni likaJesu, ngoba utendela into ngendlela yakho kanti emazulu athina wena kombuso egameni likaJesu. Nendeka ubu-Andrea wanamuhla egameni likaJesu, ngoba wena into ngekucabanga kwakho uyathileka kulombuso. Lo mbuso fika kuwo egameni likaJesu. Uthi Jesu ngikuthi ungilandzele. Hallelujah. Ngendeka kube bosohambe kukaJesu. Uthi ngikuthi ungilandzele Andrea, ngikuthi ungilandzele Simon Petro egameni likaJesu, kuze ndawubona tinto tendeka timpilweni tenu egameni likaJesu. Ngidzingamine msenumdzinza kudze nalo lwandle, nidzinga ukuthi nikulandzele. Senekwenteka ukhona la ngekhatsi udzinza kudze naJesu, uthi Jesu namhla ngilandzele. Hallelujah. Hallelujah. Ngendeka egameni likaJesu khona kule ndzawo egameni likaJesu. Ngitshela ukuthi lo semhlanganyene egameni likaJesu, semkuwo lo mbuso kanti udzinza kudze ngemicabango egameni likaJesu. Uthi uNkulunkulu buya kuye. Hallelujah. Uye lo-solution wetimo tonke. Hallelujah. Hallelujah. Uthembekile uNkulunkulu. Hallelujah. Uthi kunento lemntana sengiyayenza e-Andrea, ndawunenda abadwebi bebantu egameni likaJesu. Impilo yakho itawuba abadwebi bebantu, ngempilo yakho, ngetento takho, ngekuhamba kwakho egameni likaJesu. Itawushintsha lesimo semuntu egameni likaJesu. Hallelujah. 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 Ngendeka kube uSimon Petro wanamuhla wenda tinto ngendlela yakho. Uthi lo mhlabeleli shiya le ndlela lembi egameni likaJesu letsabukisayo, ngoba kuyo kunekusizi lolukhulu. Sinalo usizi lolukhulu ngendlela kube singendela indlela lengasiyo egameni likaJesu. Yekulandzela letinye tinto kanti uthi Jesu landzela mina.
uthi shiyindlela empini ephambukisayo akoyoku kunosisi oluhlabayo. Hallelujah. Buya mthana buya maye ubuye lekhaya John 3:3 makadlamini egameni lika Jesu. Hallelujah. Nawuthi ulandzela Jesu uyatsinga nanokuphendvuka egameni lika Jesu. John 3:3. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Hallelujah. John chapter 3 verse number 3. Sihloko sithi Jesu na Nikodemo. Jesu uthi kuye ngiqinisile ngithi kuwe ngaphandle kokuthi umuntu aqalwe kabusha ngekwasezulwini angeke awubone umbuso. Hallelujah. Siyadzinga kuphendvuka. Siyadzinga kuqalwa kabusha. Kuze siyabona lo mbuso waNkulunkulu egameni lika Jesu. Nawuthi umlandzeli waKristu ngalokuphelele uyadzinga kurepenta, uyadzinga kuconfessa, uyadzinga egameni lika Jesu kuvuma kuthi Nkosi angenti kahle egameni lika Jesu. Tiphambuko tami egameni lika Jesu tikusithile ukuthi ngeke ngawubona lo mbuso egameni lika Jesu. Namhla usengathola lethuba kuthi Nkosi ngicela ukubuyela kuwe, ngicela ukulandzela wena, ngiyekele kulandzela letinye tintfo letingenamsebenzi, indlela lengikuthethele phambukisayo nelusizi endleleni, ngicela ukuyishiya yenkosi ngilandzele wena. Hallelujah. Uhamba ngayiphi wena indlela egameni lika Jesu. Luka 6 verse 12 mayidlamini egameni lika Jesu. Uthi ngakuphendvuka nawuthi umlandzeli waKristu, nawuthi uyidisciple yaNkulunkulu, nawuthi uyi-ambassador yasekhaya upresenta inkota yasezulwini egameni lika Jesu, uthi ngakulandzela Jesu. Hallelujah. Uthi ngakulandzela Jesu. Uthi ngakulandzela nje uphendvukile. Awumlandzeli ngoba kune-pressure, umlandzela ngoba uphendvukile. Nelivi lisho njalo lithi Andrea yeSimon Petro ngilandzeleni, kunetintfo nelingatitfola egameni lika Jesu. Ngitawungena abadwebi bebala. Ungidweba njani umuntu nawutayele kuye enkosini kepha ungamlandzeli Kristu egameni lika Jesu? Ubonakala ngani
egameni likaJesu kuthi umzalwane na ungamlandzeli iKristu tento takho tiyasho yini kuthi nempela umlandzele edude etinyathelweni athi nomhlabeleli umlandzele tu usena esinyathelweni vele umlandzele edude vele umlandzele etinyathelweni noma sonzinza kuthi namhla ngilethele invitation kuthi buya ekhaya buya thana buya Lucas 6 verse 12. Lucas 6 verse number 12. Sihlaba sithi Jesu ukhetha abapostoli nabantwana. Ngalesi sikhathi Jesu wenyukela edumeni ayokuthandaza. Wathi ubusuku bonke khona lapho athandaza uNkulunkulu. Hallelujah. Nawuthi umlandzeli waJesu cisha isikhathi sakho emthandazweni. Uthi Jesu naye egameni likaJesu. Hallelujah. Naye wenyukela edumeni uhamba yedwa kwemzuzu wagcina nini ukuthandaza wedwana egameni likaJesu wagcina nini kumpita usavuka nje ekuseni egameni likaJesu naJesu usekela sibonelo uthi nami bengihamba ngiba ngedwana ngiye edumeni ngicithe isikhathi sami sonke ngiyawuthandaza umlandzeli waJesu uyathandaza egameni likaJesu umlandzeli waJesu awugcini kuthandaza sonke kuphela uyathandaza nokuwedwa egameni likaJesu angalulandzela yena naye lebekathandaza egameni likaJesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngalesikhathi uthandaza egameni likaJesu uphila nemanye issues yena ubesiyavela uba nguNkulunkulu utawanqoba njani emanye issues uma ngabe umzalwane ungalandzeli iKristu ngoba nawulandzela iKristu uyathandaza nawulandzela iKristu utona uyadivuma nawulandzela iKristu egameni likaJesu uhlala usemthandazeni njalo. Hallelujah. Athi nomhlabeleli akusoze ngakhathazeka uthi angisoze ngakhathazeka Ele
ngemthandazo ngoba umuntu lonanzela Kristu utiphilela ngemthandazo ngoba ngiyona ndlela lakhumana ngayo naNkulunkulu. Yonke imihla yami Matthew 17 verse 5. Egameni lika Jesu. Matthew 17 number 5. Sihlaba sithi ukuguquka kwesimo saJesu. Wathi asakhuluma lokho waqhamuka lifu lelikathi kulabo labasibekele. Wezakala lifu kulelifu lithi lena indodana yami lethandekayo. Lengithokoza ngayo yilaleleni. Wezakala lifu. Njengoba uNkulunkulu wakhuluma namuhla. Uma umlandzeli, uma ulandzela Jesu, uhambe enyathelweni lakhe. It's obvious utamlalela. Kepha ungamlaleli Kristu, kusho ufisela uzinza kudze egameni lika Jesu. Noma sakhulumisana nempilo yakho, uthi kusonzela phela ye-Andrea, sonzela phela ye-Simon Petro, ilandzeleni, ungede walalela egameni lika Jesu. Lithuba lisekhona, usemabuya mntwana, usemabuya mntwana, emazulu avulekele wena, usemabuya mntwana, uze egameni lika Jesu webukele kuphila kwanguna phakade egameni lika Jesu, kuzungene nakulombuso egameni lika Jesu. Haleluya. Uma umlandzeli waKristu uyaphenduka bese uhlale uthandazela njengoba lifu laNkulunkulu lithi ningabuyekeli mthandaza egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Uthi made umlaleleli egameni lika Jesu. Ngendlela ube sembozweni uthi wena umfana kaNkulunkulu othi ubede wamlalela egameni lika Jesu. Bathi namhla uNkulunkulu uthi yazima nekuthi umlalele kuze utshengise ukuthi nempela umlandzele futhi enyathelweni. Haleluya. Haleluya. Bathi nabantu babone John 3:16. Let's start with Hallelujah. John 3:16. Oya,
kuze ungabhubhi egameni likaJesu. Noma ke awusabhubhi physically, but egameni likaJesu nawukholwa kuJesu Kristu egameni likaJesu, indoda yakho ngeke ibhubhe nje egameni likaJesu. Kuthiwa nokholwa kunendvodzana kuze angabhubhi spiritually egameni likaJesu. Kumele ukuthi akholwe kunendvodzana egameni likaJesu. Hallelujah, hallelujah. Indoda yethu egameni likaJesu tifile empilweni. Kungenika kuba sikholwa lendvodzana ngoba nathi umlandzeli waJesu. Kholwa kuJesu egameni likaJesu. Ngetinto tonke bese tiyindlela nathi umlandzeli wakhe nobe kufile kuyavuka egameni likaJesu. Nathi umlandzeli wakhe uthi ngakukholwa athi lo mhlabeleli konke kuyenzeka, konke kulungile egameni likaJesu. Konke kuyafeka kufezeka uma ukholwa. Lapho uma ngabe uthi umlandzeli waKristu ukholwa uphindze ungabate egameni likaJesu, tawufezeka njani liphupho lakhe ngawo? Hallelujah, hallelujah. Asinomhlabelele kuze iphupho lakhe lifezakale. Hallelujah. Kumele bese yakholwa kulendvodzana. Hallelujah, hallelujah. John 8 verse 12. Oh yes, Baba, yes, Tato, yes, Tato, Baba, hallelujah. John 8 verse number 12. Sihloko sithi Jesu ukukhanya kwelizwe. Jesu wakhuluma kubo futhi wathi mina ukukhanya kwelizwe. Lowo longilandzelako angeke asahamba emnyameni, kodwa uyahamba nekukhanya kweliphila. Jesu wakhuluma kubo futhi wathi mina ukukhanya kwelizwe. Lowo longilandzelako angeke asahamba emnyameni, kodwa uyahamba nekukhanya. Nawumvuzo wekulandzela Kristu uthi yena ukukhanya kwelizwe, uthi lowo lokulandzelako angeke asahamba ebumnyameni, kodwa uyahamba nekukhanya kwekuphila egameni likaJesu. Bani longafuni ukukhanya kwekuphila egameni likaJesu? Siyakudinga sonke egameni likaJesu, but sisahambe ebumnyameni egameni likaJesu. Nani lethuba liyasivulelela namhlemini egameni likaJesu kuthi usengalandzela Kristu nakulo lusuku lwanamuhla kuze utewukhona kuhamba ekukhanyeni. Hallelujah. Uthi yena ukukhanya kwelizwe. Hallelujah, hallelujah. Uthi kulokulandzelako angeke asahamba ebumnyameni. Buya mthombo, haleluya. Mark 12 verse 30. Egameni likaJesu. Hallelujah.
Mark 12 verse 30. Marko 12 verse number 30. Sihloko sithi umyalo uboyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Oyithanda inkosi uNkulunkulu wakho. Nawuthi ngumlandeli waKristu, mthanze egameni likaJesu. Ngayo yonke inhliziyo yakho. Egameni likaJesu. Ngendlela ngalesinye isikhathi egameni likaJesu, inhliziyo icabangela okunye, nengqondo icabangela okunye. Egameni likaJesu ukhathi ukuthi sekwakheka ibonza. Egameni likaJesu engqondweni yakho. Egameni likaJesu lethi kusithako ukuthi ufike empumelelweni yakho. Egameni likaJesu uyasiyala lo mbhalo uthi asimthanze egameni likaJesu. Uboyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngayo yonke inhliziyo yakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangayo yonke ingqondo yakho. Nangayo yonke ingqondo yakho. Nangawo wonke amandla akho. Nangawo wonke amandla akho. Egameni likaJesu. Nawe umlandeli waKristu uyatenda letinto. Uyamthanda Kristu ngawo wonke amandla akho. Nangamoya wakho. Egameni likaJesu. Nangengqondo yakho. Egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Nangenhliziyo yakho yonke. Uke kwabhala lonke umbhali wathi ilondoloze inhliziyo yakho. Egameni likaJesu ngoba kuyo kugeleta tiyalo tekuphila. Egameni likaJesu susa imicabango lemibi. Nawe umlandeli waKristu. Egameni likaJesu. Hallelujah. Sina John 12:26. John 12:26. Buya jana buya ayubu ubuye usamulibala buya lekaya. John 12 verse number 26. Sihloko sithi emaGreki afuna Jesu. Lowo lesikhondisami akangilandzele. Yandeka umGreek lofuna Jesu. Nayi impendulo. Nawuthi akukhona Kristu. Mlandzele. Hallelujah. Lowo lesikhondisami akangilandzele. Lapho ngikhona khona mina nesisebenzi sami siyawuba khona. Losikhondisami uyawuduswa ubaba. Losikhombisa uNkulunkulu. Losikhondi alandzela Jesu. Uyawuduswa mbaba. Uyawuduswa ngemazulu. Uyawuduswa nguye Jesu. Egameni likaJesu. Hallelujah. Bana ungafuni ukuduswa mbaba. Egameni likaJesu. Nawuthi umlandeli waKristu. Egameni likaJesu uyaphenduka. Ushiye sonke sono. Egameni likaJesu uphendukele kuKristu. Bese uyamlandela. Ushiya konke lokwendako. Bese uyamlandela. Egameni likaJesu. Uyamlandela nangemthandazo. Egameni likaJesu ngoba uyathandaza. Nawuthi umlandeli waKristu. Hallelujah. Hallelujah. Nawuthi umlandeli waKristu uyakholwa kuJesu Kristu. Egameni likaJesu uzobukele kuphila kwangona phakade. Egameni likaJesu ungabhubhi spiritual. Egameni likaJesu. Ingabe mina nawe sinekuphi. Njengoba khuluma lo vele singabo ibalandzeli baKristu. Vele sibalandzela ngokweqiniso yini. Vele sike siqale ilanga ngaye noJesu nemthandazo. Egameni likaJesu. Vele siyabethemba yini. Vele siyakholwa kuye yini. Vele sikhonda into eqiniso na. Vele sikhonda ngokweqiniso yini. Hallelujah. Hallelujah. Uyakholwa yini lelithi landzela Kristu. Egameni likaJesu.
eqiniso emazulu ayakutusa egameni likaJesu. Bantu abafuna ukuswa ngemazulu egameni likaJesu. Iba umlandzeli waKristu ngalokuphelele. Cela kuthandaza nebantu nakutemeni. Nabathi leli vibe lishokile egameni likaJesu. Ungawahlabela nomunye umhlabelo wathi ukhona lo muntu lulamisha ulange phansi. Mana nimlaleli Jesu egameni likaJesu. Ngoba namhlandzeli waJesu uyamlalela egameni likaJesu. Usangasicabala namhlebeni egameni likaJesu ushiye lendlela lephambukisayo enelisizi lolukhulu nangoPhezulu. Ute kuwe Andrea wanamuhla, ute kuwe Simon Petro wanamuhla. Uthi ngiyabona kuthi uhambela kude. Yebo ngoba ukhona la elwandle udweba ifishi manje uhambela kude egameni likaJesu. NaMkristu namhlebeni egameni likaJesu. Hallelujah. Cela kuthandaza lemuntu lothi Nkosi ngiyithando yakho. Mthandazo wami namuhla. Kuthi ngiyithando yakho empilo yakho. Uyiguqule yenkosi. Ekulandzele kweqiniso. Kuthi yesithathu hoya. Usakhona la mama